Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nadam se da ćete uživati u ovom videu kao što sam ja uživao radeći ga. Nalazimo se u mjestu Lubenice na otoku Cresu, smještene na vrhu Litice čak 378 metara nad morem. Prvo što ćete uočiti kad dođete tam, bit će vam odličan pogled kao što vidite ovdje prema plaži Sveti Ivan. Ovo mjesto sa nekakvih 20 stanovnika ima čak nekoliko crkvi, mislim 3 ili 4, nisam siguran. A putevi do plaža, znači do Svetog Ivana i do Plave grote su dosta strmi i potrebno je uzeti tenisice, ne ići u japankama, ni slučajno, uzeti dovoljnu količinu vode i naoružati se sa strpljenjem. Mi ćemo se spustiti do Plave grote gdje se nalazi prekrasna morska špilja i prekrasna plaža. More je skroz bistro i vidjet ćete, prekrasno je. Na te dvije plaže, znači Plavu grotu i Sveti Ivan, moguće je doći samo isključivo brodom ili ovakvim putem kao što ćete vidjeti danas, kojima smo mi išli. Sad ćemo se spustiti do Plave grote. Sad, evo nas tu kod odvajanja, Lubenice, Plave grote. Ajmo mi prvo na Plave grote, a ovo poslije, eventualno, ako ćemo biti raspoloženi. Joj, neće se valjda razbiti sad. Evo, otišli su. Samo je presušio. Da, moguće. Pazi. Smokvica. Ona bu špagu napravila ak se posklizne. Evo drekec od koze. Vidi ga. Dole je špilja.
blizu. Lijepo. Ajde te sad za malo mjetno. Kaj? Treba se uvlačiti negdje da bi došli Neću. neki Neću. Dobro, nema ništa. Fora je. Evo nas. Jedino je bed. Malo se loše vidi. Čekaj da vidim. Jel ima ispod ježeva? Ne može se staviti. Wow. Evo sad se bolite da furali voda s njim. Super. Super je to, da. Da vidim, Kaj? udaril sam se. Dole? Da. Bravo. Ja mislim da to je ježa stalo. Kaj ljudi ulaze? Da, idemo? Dobar smjer ti je to. Još malo. Jel? Speak English, on? Hrvatski. Hrvatski. Dobar ti je to smjer. A neću stati na nekog ježa, možeš. Pa valjda ne. Ne, to je sve sigurno i visoko. Aha. Još se može unutra. Da, da. Pa je poteću. Odite vi ispred. To je to. Vidim da ste brži. Samo tu naprijed. Sve je sigurno za djecu. Aha. Ovako, od ude izgleda scary. Kad budeš malo, zazvaniš da. da je za... Samo drži ruke gore, Aha. da ne udariš slučajno. Tu možeš hodat. A jel? Da. Ajde da vidimo onda je to. Sam moglo biti blizu otvoriti. Samo polako da ti se oči akomodiraju na svjetlo. I evo je špilja, evo je ljepotica naša tu. Da. Evo, ja sam već na stojnoj visini, nema ničega iza. Ujebote, ništa ne vidi. Tu smo. Wow. Pazi Jesi? kamen. Ti si tu unutra već? Tu smo, da. Da. Hladno. Jel da? Idem vidjeti šta ima ispod. Da, treba žarulju. Drži glavu, evo kako bi rekao, ruku gore. Aha, drži ruku gore. Za nju će možda biti malo, neće moći hodati. Da, malo je. Da, malo je usko. Mogu hodati. Je okej? Je.
Ja sam sad tu na najužem dijelu. Malo pitvaj se rukama gore u čelu. Vidim, da. Možeš se samo uraš. Pazi tu dole. Pazi noge. Tu si? Vidiš? E sad ja ne mogu s torbom ovdje vam bi me potegla gore. Pišeš Patrik ovdje moraš vratiti. Može? Znači ne može hoditi. Če još te prebaciti? To je jako plitko, znaš, jako lagano za izaći van. Do. Opet kad izađeš van samo s rukama ovako, ako budeš išao van. Da me udaraš s glavom. Sad ću torbu prebaciti ili ću Čekaj, se polako. nadiskati? Znaš šta, ja idem s druge strane, čujem koliko je prostora. Možda, ako se ne čujemo, onda izađe van s torbom, ali ne tuda. Nego? Ne tuda s torbom, bi te povukla u zid gore. Nego se radi pješke. A, naokolo, dobro. Pješke se vrati tuda. Može. Može. I mi ćemo tako. Kako misliš pješke? Pa tu da kad smo došli. Aha, do. Onda vidjet će na video ne s torbu. Može, Kako mislim, mislite? kako Aha. Hoćeš van izaći do van. odnijeti. Ja. Znači, ali samo Roland, kad izađeš van, ruku stavi gore iznad, tu da ne lupiš sa Jedino. glavom. Dobro, koliko to ima? Samo ravno sve imati. Samo ravno, da. Koliko ima? Jako malo, vidiš Jako tu. malo. To je ulaz, hoćeš tačno ti- gdje smo Ajde ušli. da ja zaronim pa da vidim. Hoćeš ti ići tu da ja idem s torbom van tuda? Pa mu... Jel mogu? Pa može, to nije Može, da. Da vam odnesem torbu. Ja idemo da se nađemo van. Pa idem ja onda okolo. Jedno 2-3 metra, 3 metra. Može? Ne bih vidim tu. Lovi se meni za noge sad. Pazite ovdje ovaj veliki kabel. A tamo su neki ljudi. Vi živite tu? Ne. Evo ga, ovdje vam je još jedno. Ajde, Tuda dolazi voda. a da baš se pozna dijelo od kalcija. Tu mu se može i hodati. Wow. Dobro je kad ljudi imaju ovu svjetiljku. Snimam te, ali ne znam da li se išta vidi. Vidi se, sam pod vodom ne snimi. Snimaš? Snimam. Super je ovo, nevjerojatno. Wow. Da, mene bi bilo malo pa da si išao roniti. Ne znam je siguran taj dio. Da, ne znam ja. A čekaj da zaronim. Može se hodati. Nema vjetra. Nema. Pa tu su oni valjda došli. Ovaj je tamo. Pa valjda da. Ajde idemo pogledat samo. Ovo to nema, može. Nešto? Pa dobro, pogledat ćemo samo, nećemo roniti ništa. Da ti ne bi ronili, evo ti kaj si luda. Ok, tu je sad dublje, tu pazi. Čekaj, lov u drugi ulaz. Pa kužiš to je neki ulaz, pa se čini tako, možda i nije.
Slučajno stvari se ono tamo. Da. Ima puno ljudi. A tu samo. Sva sreća, čovjek lokalni se pojavio, ne znam gdje je sad, valjda je još uvijek u špilji i pokazao nam je put kroz špilju, kako da uđemo unutra. Znači ovo je vjerojatno, ne znam, ali neke najljepše kad sam ja vidio. Je. Definitivno, i u čem sam bio. Znači, otok Cres, Plava grota, ne vjerujem vjerovat. Teško je doći ovdje, ako nemate brod, morate doći u Lubenice i onda imate manje od sat vremena, ajmo reći, planinarenja do ovdje. Jako je strmo, i ne znam kako jako strmo, ali je zahtjevno. Po kamenju, ali svakako vrijedi svakog truda. Fest je napun. Konačno smo se dokopali ovog dijela gdje je hlad. Još jednom hvala čovjeku koji nam je pokazao put u špilju. Nismo ga uspjeli poslije uloviti da mu se zahvalimo, tako da ako slučajno gleda ovaj video, ja bi mu se ovim putem zahvalio. Ja osobno sam uživao ne samo u špilji, nego već i u ovoj lijepoj stazi. Staza je duga svega skoro 4,5 km, što znači da ima preko 2 km u jednom smjeru. Za spuštanje vam treba nekakvih 45 minuta, a za popet se nekakvih sat i 10. Kamenito je i stjenovito, ali nije nešto sad ekstra zahtjevno i nije nešto što se ne može. Definitivno ko ne voli pješačit, taj mora jednostavno naručiti taksi boat i doći brodom. Ne postoji drugi način kako posjetiti Plavu grotu. Ukoliko se uputite ovom stazom, obavezno, ali obavezno ponesite si dosta vode. Evo nas blizu Lubenica još malo. Evo nas. To bi bilo sve za ovaj video. Hvala vam što ste gledali. Ostavite like, komentar.
šerajte video da što više ljudi vidi ovu ljepoticu. I to je to, pozdrav i vidimo se. Evo nas, konačno smo se vratili. Ovo je bio definitivno nezaboravan izlet i naporan.